I pozdrav svima ljudi, ja sam Hrvalkar Gaming i ljudi donošaju novi klip. Ljudi, danas igramo osminu finala Lige prvaka Dinamo protiv Juventusa. Igra prva utakmica u Torinu. Biće uzbudljivo, tako da hajmo. I vjerovatno vidite sastav Juventusa, pa ne treba ih nešto specijalno predstavljati, a sada ćete vidjeti moj. Na vratima kao i obično Krava, Vida Šimunić, Vrsaljko i Banjez, Kaleo, Kamečak, a nisam stigao čak ni pročitati sastav, ali nije ni bitno. Ja sad ovdje tražim isključivo pobjedu i po to idem, iako će biti teško. A samo evo već dobro opet prema Varaveli i Šimunić. I evo već ovi iz Juventusa prijete, ja sam oduzeo loptu i udario sam, tako reći, svoj dio zadatka. Mogu li? Ne mogu, ne znam oditi honor. Samo na početku. Pa ja sam isto krenuo žestoko koji Juve, isto tražim pobjedu. Inače, prošli klub vidio ste dve epizode koje su trajale skoro pola sata. Bravo za Šimunića, Balija koji su to uspjeli iskontrolirati. Kovačić nije uspio premiriti. Bježi mi Pepe. Više neće. Tu najviše trebam obratiti pozornost na Pirla, koji dobro razigrava suigrače. Vida, dobar skok. Oni moraju na ovo obratiti pozornost. Ja ovo čekam. Tu su rutineri od stopera, tako da teško će biti probiti njihovu obranu, ali ja se nadam da ću je moći probiti. Vrsaljko, Vida. I zavođe. Moja greška. 34 minute, dobro se držim, barem za sada, 0-0. I prekršeno dokazano apsolutno opravdano. Idemo ovdje, tražiti kriva procjena. Htio sam da malo Kovačić napravi dar mar.
ali to mi se opilo i sada Juventus ima protudar, a samo ne, dobro je. Ibanez sad ko skače i brani Kelovu. Korner za Juventus. I Kočić blokira Pirlo. Novi korner, opet izbacio Banjez. 2 minute sudačke nadoknade prvog dijela jer ovo Bade je bilo, da. Pravo za Kovu. Kovačić. A baš sada. Ne veze. Da vidimo ostale rezultate. Milan vodi 2-0 protiv Valencia, Atletico Fiorentina 0-0. Barcelona vodi 2-0, Arsenal gubi 1-0 doma, Chelsea vodi, Liverpool vodi, Ajax vodi. To je iznenađenje. Pogreška u predaj. Bježi Pepe. Ali, wow, kakva pogreška i Šimunić u zadnji čas. Treći udarac iz kuta za Juventus. Koji čisti Šimunić, ko će drugi. I opet Šimunić. Kaleo. I onda ubače u kazneni prostor. Nije sasvim dobro očišćen Tomečak. Idemo sada probati neku brzu kontru i tranziciju. Nemam igrača koji bi... Milan Badelj je Buffon. Da vidimo. Samir. Bečej. Kaleo. Kvararela. I ovaj matna situacija moram rušiti. Tu sam možda riskirao crveni. Žuti karton, dobro sam nešto prošao. Ali Pirlo puca slobodnjak, to bi moglo biti opasnost. I Kelova. Dobro. Savađa na kraju bilo. Dva u prekršajima. Kovačić kasni sa reakcijom. Šimunić bježi skroz napred. Ali out za Juventus. Uspjeli su izboriti out. Kaleo. Dobro, izbačena lopta. Ovdje ako bude 0, ja sam zadovoljan. To bi bio dobar rezultat, Samir. Vidim, mora paziti. Kvararela. Asamoah. Korner. Možda je vrijeme za promjene. Prvo ćemo Vidu. Onda idemo u napad. Ko bi glupo da završi samo sa ovim rezultatom.
što sam ono htio tam naći. A daj mi da ti vezni red. Biro Šimić. Kovačić radi prekršaj, nadam se da nije za žuti, nije. Lucija potegnuo. Moram paziti zavođaj na kraju, dobro je sve ispalo za nas. Au, možemo li u ovih 5 minuta sudačke nadoknade barem do pobjede od 1-0. Krstanović. Ništa. Markicija. Opa. Dobro izigrano. Ali nećemo iznenaditi takav pokušaj i... kraj. Uspjeli smo zadržati 0. Iako baš nismo preto, imali smo mali posjed i 3 pokušaja. A igrač utakmice, barem kod nas, su Josip Šimunić. Ali Piro je zapravo igrač utakmice. Rezultat: Milan dobio, Fiorentina dobila, Barcelona dobila, Arsenal dobio, Chelsea dobio, Liverpool dobio, Real iznenačio na kraju 2-2. Ništa ljudi, ja bih mogao snimiti još jednu epizodu, ali ipak nećemo, to ćemo za drugi put. Ili zapravo... pa ne znam, možda bi čak i mogli. Drugi dio... da, hajde, snimit ćemo još revanš. Bad i umoran. Ademi. I... kako će mi držati. Da. I... može to Mečak Prsadko, ja mislim previše umoran. To može Alis, Pahić. To je to. Nećemo čuti Ligu prvaka. Idemo odmah odigrat na brzinu još jednu utakmicu i probat dati taj jedan gol. Kovačić. Šteta mi je prošlo proigravanje prema Dujićopu. Moramo paziti, bravo, dobra reakcija Šimunića. Krasić koji je taj, nam pojma, nikad nisam čuo za njega. Dobra reakcija, ali ipak prekršaj i da, žut karton za Mečaka. I slobodan udarac koji će naravno izvesti ko drugi nego Pirlo.
Ako naravno ovdje bude 0-0, igrat će se produžeci. Iako u roku tih produžetka neće biti pobjednika, penal. Interesantno, ali to kupti kelava. I to ide skroz prema Dujićopu, koji gubi naravno tu loptu. Wow, Matri u matnoj situaciji kad već pogodi. Katastrofalna pogreška u mojoj obrani, sada ćemo naravno morati drugčije pristupiti. Ćemo ići na napadački stil, jer ovo nije dobro. Juventus je dao gol gostima, a zna se da to protivničkim ekipama u Ligi prvaka ne paše. Nismo dugo izdržali i još jedna ovakva pogreška. Eto. Sada moramo loviti 2 pogotka, što će biti vrlo teško. Dujićop može, ali do loptu ne može. I što je obranio Buffon, prvi udarac. I nema zgoditka. Može li ovo neka uigrana kombinacija? Ne. Izbačen. I grozno, iako smo poslije bili jednaki, ali to mi ništa ne znači. Ja. Pa di ćeš odlučiti se? Vrijeme za prekid. Nema da promijenim informaciju. Joj, zaboravio sam prebaciti. Dobro, može sam ili igrati tu poziciju, nije neki problem. Zaboravio sam staviti još jednog napadača. Nije važno. Samir može na to odgovoriti. Kako me izigra. To ne smije biti prekršaja.
Vučinić je agresivni u obrani. Nakon toga su me doma. A sad sam dobio loptu i svira mi prekršaj. Mislim, stvarno. Seljak. Pa. Daj. Tako, Senke. Nećemo možda nije koč. Jer ima još manevra, sad će još biti i 4. Da. Nabušili su me ko beba zvečku. A imam baš neku obranu. Ovo je faul. Mogu li barem dobiti počastan izglebitak? Neće mi meni to proći. Tek prva intervencija prava. Mislim što sam pokušao beskorisno. Moram paziti na dočinu igračima Šimunića. Vidim. I kraj. 0-4 i 0-0. A ja imam 2 udaraca samo ovdje. Svi katastrofe. To mi čak najlošija ocjena. 4-5. Niko apsolutno nije imao 6-5. A igrač utakmice naravno matra. Ništa ljudi. Ajde sam vidim ko je prošao. Ko je osvojio tu famoznu ligu prvaka u koju sam ja jedva došao drugi krug, ali nažalost ispao. Kao što se da vidjeti. Aha. Dobro. Dobro. I Barca osvojila ligu prvaka i pobjedila 2-1. Ništa ljudi, ja se nadam da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I to bi bilo sve. Pozdrav!